Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 20-ро меомӯзем ки мавзӯи имрӯзина бахшида шудааст ба функсияи y баробари x квадрат ва функсияи y баробари x куб ва графики он. Биёед ин мавзӯъро дар аввал мафҳумҳои асосии ин мавзӯъро ҳамроҳи шумо дида бароем. Дар аввал якчанд хосиятҳои сохтани графики функсияи y баробари x квадрат ва сохтани графики функсияи y баробари x кубро дида баромада баъд бо мисолҳо онҳоро шарҳдем. Ҳангоми x баробари 0 будан y баробари 0 мешавад, яъне графики функсия аз ибтидои системаи координатаҳо мегузарад. Яъне ин хосият ҳам барои функсияи y баробари x квадрат ва ҳам y баробари x куб тааллуқ дорад. Ҳангоми x нобаробари 0 будан y ҳама вақт калон аз 0 мешавад. Пас ба ду қимати бо ҳам муқобили x ҳамон як қимати y мувофиқ меояд. Графики функсияи y баробари x квадрат параболаи квадратӣ номида мешавад ва он нисбат ба тири OY симметрӣ ҷойгир аст. Графики функсияи y баробари x куб параболаи кубӣ нисбат ба ибтидои системаи координатаҳо симметрӣ ҷойгир аст номида мешавад. Хонандагони азиз, биёед ҳамроҳ якчанд мисолҳоро дида бароем. Мисоли якум. Дар шарти мисоли якум чунин омадааст: оё нуқтаҳои низ дода шуда дар графики функсияи y баробари x квадрат ҷойгиранд? Онро шарҳ медиҳем. менависем мисоли якум. дар ин ҷо ба мо як функсия дода шудааст ва дар он се нуқта дода шудааст ки он y баробари x квадрат ва нуқтаҳои он a 6 36 нуқтаи b минус 1,5 2,125 ва нуқтаи c бошад 4 минуси 2 дода шудааст. Барои он ки ин нуқтаҳо графики функсияро дар графики функсия мехобад ё не ҷавоб додан, мо онро чунин ҳал мекунем. Нуқтаи a дорои 6 ва 36 буда, дар ин ҷо x ба 6 баробар ва y ба адади 36 баробар аст. Пас ба ҷои қимати x 6ро мегузорем, яъне y аз адади 6 ин баробар аст ба 6 квадрат, ин баробари 36. Азбаски ҳангоми ба ҷои x y-ро мо ҳосил кардем, пас гуфта метавонем ки нуқтаи a ки дорои координатаҳои 6 ва 36 мебошад, аз графики функсияи y баробари x квадрат мегузарад. Нуқтаи b-ро мегузорем. Дар нуқтаи b ду координата ҷойгир аст ки яке аз онҳо минус 1,5, дигаре 2,125. Барои он ки ин нуқта ба графики функсия тааллуқ дорад ё нест, x баробар аст ба минус 1,5 ва y баробар аст ба 2,125. ин координатаҳои нуқтаҳоро низ ба ҷои функсияи дода шуда мегузорем ва месанҷем. Пас y аз минус 1,5 ин баробар аст ба минус 1,5 дар дараҷаи 2. ин баробар аст минус 1,5ро худ ба худ зарб кунем, адади 2,125 баробар аст. Пас гуфта метавонем ки функсияе ки дорои y баробари x квадрат ё ки нуқта дорои минус 1,5 ва 2,125 аз графики функсия мегузарад ё ба графики функсия тааллуқ дорад. Нуқтаи c-ро дида мебароем. Дар нуқтаи c инчунин ду координата ҷойгир аст. Онҳоро қайд мекунем. c координатаи 4 ва минуси 2 иборат аст ки дар ин ҷо x баробари 4 яке аз координатаи он ва y баробари минуси 2 координатаи дигари он мебошад. Пас ба ҷои x 4ро мегузорем. y аз адади 4 ин ба 4 квадрат баробари 16 баробар аст ки он ба минуси 2 баробар нест. Пас гуфта метавонем ки нуқтае ки бо координатаи 4 ва минуси 2 дода шудааст ба графики функсияи зерин тааллуқ надорад. ин буд мисоли якум ки ҳамроҳи шумо дида баромадем. Мисоли дуюмро дида мебароем. Дар шарти мисоли дуюм айнан шарти мисоли якум омадааст, лекин дар ин ҷо функсия ба намуди y баробари x куб дода шудааст. ва шарти ин масъала чунин аст: оё нуқтаҳои низ дода шуда дар графики функсияи y баробари x куб ҷойгиранд? Онро қайд мекунем. Мисоли дуюм. Функсияи y баробари
x نشان دهندش 3 داده شده است و در اون 3 نقطه جای داده شده است که یکی از نقطه ها به مینوس 0 از دادو، نقطه دیگر باشد مینوس 0 0 0 8، نقطه ب باشد روی کوردینات های 1 بوتون 1 تقسیم 2 و 3 بوتون 3 تقسیم 8 داده شده است و نقطه C باشد روی کوردینات های مینوس 1 تقسیم 3 و 1 تقسیم 27 داده شده است و طلب کرده می شود که آیا این نقطه ها از گرافیک فونکسیون می گذرد؟ برای به این سوال جواب دادن چنین اجرا میکنیم. بگذار x برابر مینوس 0 از 2 باشد و y برابر مینوس 0 از 1008 باشد. هنگامی به جای x قیمت آن را گذاشتن ما باید قیمت موافق آن مینوس 0 از 1018 را پیدا کنیم. آن را در داخل قوس می نویسیم. مینوس 0 از 2 این برابر است به مینوس 0 از 2 در درجه 3. این به مینوس 0 از 1008 برابر. پس گفتن ممکن است که نقطه A به گرافیک فونکسی داده شده تعلق دارد. نقطه B را میگیریم. در نقطه B چنین آمده است 1 بوتون 1 تقسیم 2 و 3 بوتون 3 تقسیم 8. در اینجا x برابر است به 1 بوتون 1 تقسیم 2 و y باشد به 3 بوتون 3 تقسیم 8 داده شده است. پس x را به جای x موافق میگذاریم و ifade زیرین را حاصل میکنیم. در نتیجه می نویسیم y از 1 بوتون 1 تقسیم 2 که آن موافقاً برابر است به 1 بوتون 1 تقسیم 2 در درجه 3. این برابر است به 1 بوتون 1 تقسیم 2 را به نمود کسر نادرست تبدیل میدیم. 3 تقسیم 2 در درجه 3 این برابر است به 3 را به درجه 3 میبرداریم و 2 را به درجه 3 میبرداریم. 3 را به درجه 3 برداریم 27 حاصل می شود. 2 را به درجه 3 برداریم 8 حاصل می شود. هنگام 27 را به 8 تقسیم کردن عددی 3 بوتون 3 تقسیم 8 حاصل می شود که پس می گوییم که نقطه B نیز با گرافیک فونکسی زیرینی داده شده یعنی که پارابول کوبی نام دارد تعلق دارد. این چنین نقطه C را میگذاریم. برای این نقطه C را می نویسیم و کوردینات آن را می سنجیم. در نقطه C دو کوردینات جای دارد. آنها را می نویسیم که یکی از کوردینات به مینوس 1 تقسیم 3 و کوردینات دیگری آن باشد و 1 تقسیم 27 برابر است. نشان میدهیم که آیا این نقطه به گرافیک فونکسی تعلق دارد یا نه. در اینجا x برابر است به مینوس 1 تقسیم 3 و y باشد به 1 تقسیم 27 برابر است. از اینجا y از مینوس x یعنی که y از مینوس 1 تقسیم 3 این برابر است به مینوس 1 تقسیم 3 را به درجه 3 میبرداریم. این برابر است به مینوس 1 تقسیم 27. از بس که اردینات تنها قیمت عددی مثبت را دارد پس گفته میتونیم که فونکسی که با فرمول y برابر x کوب در نقطه C مینوس 1 تقسیم 3 و 1 تقسیم 27 داده شده است تعلق ندارد. تا اشاره میکنیم. این بود شرط مثال دوم. مثال سوم را دیده میبریم. در شرط مثال سوم چی آمده است؟ از روی گرافیک فونکسی y برابر x کوب یابید. y را هنگامی x به 0 از 10 و 1 از 2 بوده. یعنی در شرط مسئله چی آمده است؟ y برابر x نشان دهندش 3 و باید قیمت y را یابیم که قیمت آن موافقاً به x برابر مینوس 0 از 10 و y برابر 1 از 2 برابر است. هنگام x برابر مینوس 0 از 10 و 1 از 2 بودند. برای حساب کردن قیمت عددی آن ما میتونیم میکروکالکولاتور را استفاده بریم. یعنی با واسطه میکروکالکولاتور قیمت عددی x برابر مینوس 0 از 10 و x برابر 1 از 2 را حساب میکنیم. برای این چنین عملیات را اجرا میکنیم. حال و ما طلب کرده شده است که y مینوس 0 از 10 را به درجه 3 برداریم. برای آنکه آن را به درجه 3 برداریم ما میتونیم میکروکالکولاتور را استفاده بریم. آن چنین است. یعنی حالا از 10 را به خود مراتب ضرب میزنیم. مراتب دوم و مراتب سوم. در نتیجه دیدی 9 از 1343 حاصل می شود. آن را قید میکنیم. مینوس 9 از 1343
حاصل شد. айнан ҳамин тавр бо воситаи микрокалькулятор қимати ададии функсияи 1/2ро мегузорем. пас 1/2ро ба дараҷаи 3 мебардорем. инро низ бо воситаи микрокалькулятор ва он чунин ҳисоб карда мешавад. 1/2 зарби 1/2 ва боз зарби 1/2. натиҷа ба 1/1728 баробар мешавад ки ба мо талаб карда шуда буд. ин буд натиҷаи мисоли сеюм. мисоли чорумро дида мебароем. дар шарти мисоли чорум чунин омадааст: модуларо ҳал кунед ва модула ба намуди зерин дода шудааст. мисоли чорум: x квадрат баробари 2x. барои ҳал кардани ин модула мо бояд тарзи графики онро истифода карда нуқтаи буриши ин модуларо ёбем. чунин рафтор мекунем. ҳал менависем ва дар ҳал чунин қалб мекунем. y баробари x квадрат ин функсияи якум ва y баробари 2x ин функсияи дуюм. барои он графики функсияро месозем. чӣ хеле ки ба шумо маълум аст, графики функсияи y баробари x квадрат ин функсияи парабола мебошад. яъне параболаро нишон медиҳем. барои ин нуқтаи ибтидоиро мегузорем 0, ба ҷои x1ро гузорем 1, 2ро гузорем 4 ҳосил мешавад. тақрибан 1, 2, 3, 4 ба инҷо қалб мекунем. минус 1ро гузорем 1, минуси 2ро гузорем адади 4 ҳосил мешавад ки дар инҷо қайд мекунем. ин нуқтаҳоро бо ҳам мепайвандем ва графики параболаро ҳосил мекунем ки нисбат ба тири OY парабол ҷойгир мешавад. яъне хотир расон мекунем ки агар тири ҳамвори координатӣ дода шуда бошад ва ҳам y баробари x квадрат дода шуда бошад, агар коэффициенти назди x квадрат адади мусбатро ташкил диҳад, пас дар чорякҳои якум ва дуюм воқеъ аст. агар y баробар бо аломати манфӣ дода шуда бошад, пас графики функсия муқобили графике ки дар чорякҳои якум ба дуюм мехобад дода мешавад. айнан ҳамин тавр графики функсияи 2x-ро месозем ки ин вобастагии мутаносибии ростаро ташкил медиҳад. ба ҷои x0 додан қимати он ба 0 баробар мешавад. ба ҷои x0 додан 0 ва 1 додан қимати адади он ба 2 баробар мешавад ва ҳангоми ба ҷои x2ро додан қимати адади он ба адади 4 баробар мешавад. аз ин ҷо хати ростро мегузаронем ки нуқтаҳои ибтидои координата ва нуқтаи 2ро дар як нуқта мебурад. пас x1 баробари 0 ва x2 баробари 2 мешавад ки ин ҳалли ин модула ба ҳисоб меравад. бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. барои мустаҳкам кардани мавзӯъ ба шумо якчанд мисолҳо барои корҳои мустақилона пешниҳод карда мешавад ки онҳоро бояд иҷро кард. хонандагони азиз, бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр, то дарси оянда муваффақ бошед.